ai journalist ne akoi protest story bani akoi justice story na gwaltawi incident da Mahousagi gi kanghu na manipur muthat khibdu kanana no ba kano thingi se kano ni community ani gi market changsin na ba thingi se kanana no ba adumaina muthat khiba potu aduna swagi area da leiriba potsina aina Khutlai Fagatpa budi phai tawdabu akoi se thugaina ba sinba manbagi mong amada hujibak to road map peaceful gi peace porkna bagi road map awa ba yektaba aduga noidi tongkhaina leitradi yarroi habagi pot amakakta silakadaba manba policy ama aina kitang sangna ujabase achi ai smaina feel tawjai Fagatliba Khutlai singsibudi yam phai disarmament of kanosi weapon si leragadi mi pangkap kamne weapon pahandaba fai aduga tawdabu tasengna khogi weapon khogi sibu supply torga paheluriba haibtare khogi suda leri kangu singsina ngakani je khoi khangabane aduna swa area sida Fagatliba kanosingsi asengba phagdaba Khutlai du di phade simadi ai group ani gi khanabani na adumaina interpret tawyawi aduga kanglup ani gi natemasi tongana interest leba group kharana Taurakanda akwai attack torokpani haibagi hambagi akwai kano me ama legre ko masida interpretation me ama thokre anyway samaj amada irang thogan ba haibasi kamai tawge da Khutlai si illegal oiba Khutlai si am pairagadi Khutlai si painaragadi mi hat pa yari nina madu Khutlai singdu kamnarakpa khonarakpa me ama tawmatamda maduna soidana violence ki thokpagi chang si adum hengalle haitare haibadi Khutlai si pairaga tawriba singsi train tawradana adagi masa se fit wedana koi government gi su arms act leidana ko arms act ki makhada koi mentally sound oiba magi protection gi damakta pi de ya daba du Khutlai khara government na allow to budu adu natana adu natabida koi gi mi amada pi ba ya daba Khutlai ko mayam ama koi manipur se sandu legi bedagi nongoi kapna base chang yam na hin gi haib tare aduna maram orakanda Khutlai su loi legi bai maram su kenoni akhoi ngakthok chanaba honabada state armory dagi bhokta mayam si miyam horaga logibne upai leitabna adum sandokhibane adubu president rule laktringai da bhokta adum masigi potse tingal loina haibagi pot leira bhokta adum tingal pangamdana legibane president rule lakandadi mathangda tamna tingalakpale Khutlai si tingatna re haitare ana hojikna amuk Khutlai se Fagatle yam Fagatle tampaki lamdadi hekta paksana arai badum Fagatana nunti bu Khutlai phaba dagi plus mi phaba dagi kanoi ka payor phaba dagi hojik yamna case arambai village volunteer tier have tare aduga arambai tengol gumba kamagi mafam du case ka pandana mayama chathari dana ko ado masi kanone president rule gi matam sida Khutlai singse yaudrgadi nomai kapna roi haibagi intention ama khakta adugi mawonga tormose natragana president rule manung sida tha ama tha hum mari henjalaba tha ni hum helama ne ko president rule se masigi August thatu phadui ne ana masigi pot sida manung sida akoi su thaba khara tawri ne Khutlai se adum moina khangna adum pharaga mayam da so to wi pot oibra haiba ani sigi kan se khara le maramdi intention se tasengna nomoi kapna ba lep na bra peaceful atmosphere ama to restore to na bra haibagi akoida khannaga da maram amadi main oina akoina sigi kenosi thodok se thoi bisi kanadagi tholak panoi do akoi munna khangre masigi potsi suspension of operation ni hairiba she spare tongnada bida suspension of operation togiba adumba cookie gi arm militant group kunmanga UPF amadi ke no ani gi pullaga leiriba group sigi akoi gi makoi sina injal laga togani haibagi evidence mayam ama akoi leigreba kari kremane leigi ha matamda MLA taranasu makoina semiba ITLF nasu makoina semiba KJC haibra aduna su adagi atei mayam amana kamai togeda akoi di santigi wari sabada suspension of operation the lady singchina haiba poto akoi aduda chatkani aduda yani ana masin na loina masi on record later ne aduragadi irang si kanana honmono kari honmono kanagi control the lady se khangadra do koina ana khangiba
Kanglup sigi koigi suspension of operation da leiriba koigi moisi punna lising ani ga chani ni amada tongna ki lei gi do moina paiba khulai singdu moigi armory da thammi ba khulai singdu koigi AK-47 gumba khappaga hekta mi ji yeng de bi swai gi torga khappaga kap ya ba adugu mangak tane ba aduga kaino daga pirisina double barrel koigi arm license daga pirisina ko ade pistol gumba haidi masang atok chana ba amukta mi cham chani hat pa ya ba nataba adugumba khulai ne pirise aduna koigi wakal se khanda wangam daba koigi miyoibagi humanitarian gi keno amaga kozam khak monda feeling the pound the bangam daba mi sing na khulai du pai taragadi mi si hekta leram je panga ta ka pagi pochi leye ko aduga if mi duna karigumba aim toraga masa nga thuk chanaba mi duda amagi preventive measure lognaba ka pa taragadi ma wakan kitang miyoibagi wakan ama la kanda ma si ka pada khanda wangam mi uitaragadi adu kapagi changje khra wa leba adu maina toba khulai singdu nattaba mi je panga ta hat pe aba khulai ma ma sandoga hujiki moi lising ani chani hujikti adugi dagi masing bari hen grabani ko moina officially haida wani aduna pari we AK-47 adagi modugi rifle sing no busiam lai hai lairi ba sing sina thadu ga thamakanda double barrel gumba de one rifle gumba ma phagat pase masi gi potse ai gi wakhandadi governor gi rule si lakpa matam dagi di akoi thabak khara di tawre haire ko adai numai kapak trisu mu somewhere hujiki ceasefire tongna suspension of operation tawkiba group sida noi numai kapa lepo ka harakpa man bagi pot ama akoi de yawe ko aduna irang sida akoi governor gi kano sina akoi sasan khara tawri masi akoi lep na ba honari ka haibagi indication du utpani aduga masina akoi irang si peace process amada changjala haibadu di ngasi babu matamda akoi governor gi kano na peace process ki pochida central government su masidai sida kari singrage ba magi akoi gi road map si kari no blueprint puthokra bra aduga akoi gi ani yanadri ba mi bu kyang kuin khana doino adum tinardi yanadong natro adubu tinanabagi poche kari sille aduga third party sina tinanaba sinbagi mahutta buffer zone haina koksindana maside sida buffer zone ai international gi language study masi sunga ya da pot am khangni adu madu bawa koksindana akoi si tongkhai na thamaga nomai ka phana 100 habagi pot sira ba akoi peace process ai no peace process heddi akoi khatnari na leiba ani sigi marakta sandainaraga wari sanarkanda masidai sida hana khanaramba yengthinaramba potu madu masini habadu ningtijana khando kanda khalla kanda tawgadaba thabak singdu tawrakanda madai area duda akoi peace process to porkadaba neba khulai phagatpa sisu amadi ama oi tawgadabu appreciate tawi police ki sigi mathakta hena phagatkadaba khulai maru eba leiriba suspension operation de leiriba khulai singje phagatna adagi plus tongkhai na khoi thammakanda leibe sinadi masi peace building gi process amani hainadi logde khulai phagat pasibudi moina control to wangami habadu utnaba thabak khara tawri habadu utnanabagi damakta khoi gi adu maina pangthokpa thorum pareng amani na idi adu maina lawi habatare adu si haibagi haijabagi maramdi yengbiu ko akoina buffer zone haina harakanda si hanadi koigi other community sina koi thingbani hujikti kamai togeda hujik yengo ai black based hell even ai journalist ne akoi protest story bani koi justice to biyana gwaltawi incident da maharijimen gi kanghu na manipur muthat kiwdu kanana no ba kano thingi se kano ni community ani gi marka changjinna ba thingi se kanana no ba adumaina mutatkiba potu aduna swagi area da leiriba potsina aina khulai phagatpabudi phai tawdabu akoi se thugaina ba sinba manbagi mong amada hujibakta road map peaceful gi peace porknabagi road map ama ba yektaba aduga noidi tongkhaina leitradi yarroi habagi pot ama kakta silakadaba manba policy ama aina kitang sangna ujabase achi ai smaina feel tawjai phagaliba khulai singsibudi yam phai disarmament of kano se weapon se leragadi mi pangkap ta kamne weapon pahandaba fai aduga tawdabu tasengna khogi weapon khogi sibu supply torga paheluriba haibtare khogi suda leri kangu singsina ngakani de khoi khangabane aduna swa area sida phagaliba kano singse sengba phagdaba khulai du di phade simadi ai
लौखत्ते हाइबसिमदि अई अहांबगी ओइना समाइन थमजगे ओके सर थैंक यू सो मच खुलाई फगत पसुबदे सुमकी यामना मकी फई तबतबु फगत कदब खुलाई दो फगत तबसिने अदुइ तारगदि अखोइना खुलाई फगत लिबिसि करिगुम खरा उतनबई दमक्ता दे आर एटलीस्ट doing something kariguma khra tawri haibagi damakta adudugi pot otna bra haiba pot mita sekta sengna santi purakna ba paikhatlaba khongthang la haiba taragadi santi purakna ba paikhatpa khongthang laina koina munyeng taragadi yada pot mayamam lairi for example goltavi incident mayamam lairi question mayamam chingthokpa yare haiba tare aduna yam nungai jai ai kano da khogi yamna sumna hai tare madu lokhatlabra haiba potini baruina koi panbi ki badu shugi mingda leiba khulai sing akan ba khulai sing irang ngasi sagatpada attack tawra chathariba khulai sing jib lokhatlabra natragadi mase koi nem se kyona kariguma khara ka utpa yana bi cover up tawna bi damakta masi tawrai habagi lokhatlibra habagi swai matang du sam nei ngai thank you so much oja ai oja ring kutlak si oja koi ngasai oja mai bonus sumati ma thambi ki bada taseng harakanda ching amasung tampak da lokhalei bi meeting ani thokna thambi ki aduga amuk central government popular government thamba pam taraga su masi ki poching gyan loisila kanda conducive environment ma sema kanda thamakpa yana bi lokhala ko khongthang ma ki saruk oiduri profile lokhala ko se kamai thambi ning oja chume president rule have say ngasagi remedial measures ne if akhoi constitutional machinery sing sina crumble toraba matamda ngak senba ngamaktra kanda madu ngakthok na ba haina remedial measures oina 356 ta yawriba akhoi kanogi Indian constitution gi article si makada akhoi masi amuk constitutional machinery sing se semgat na ba power lehen na ba dagi violence akhoi thoiba law and order gi condition restore tong no gi damakta remedial measures oina lokat pane masi gi remedial measures si tha taruk khatani chatlise adubu condition khara dagi masi Kashmir gi sudagi ormane chahi ahum bawa sangdabagi potchu leigi haib dare aduna president rule gi akhoi gi kanosi sum thamba yadabnina government ama soidana lakna bo hona ba dudi central leriba leadership sing adagi prime minister mo elected government ngakni elected leaders sing na pairi bani mani India si huji aduna soidana popular government ama thambadi pamgani adubu popular government thamba pamba haibasida karamba makhalgi popular government ama manipur da thamba pamamgani haibasi akoina khandu matamda tasengna akhoi manipur gi oiba 60 constitution sina pullaga semiba manipur sigi oiba popular government amane ba pam doise adubu hujik leiriba phibam sidadi khulai meam sina maram ore kanda adagi nakpak painaraga leibasina maram ore kanda ani punba yadaba se kuki even BJP gi MLA phawa moi punjan bangam daba political party nakal amaga political party nakal amaga ani si tokhai sakhiba gi wafam bok nataba BJP gi MLA bokta moi pun bangam daba kayino da moi taret ni tokhai sakrise independent amaga adagi KPA hana support tor mudu ne sakrise aduna punjan bangam dabani na swaida punjan ba haibasi adagi shanti restore torok pa haibasi yam chawba sigi keno si maram amasi akoi hauwe ko laiye daka ba popular government sembasida aduna sigi si Kanglup anigi marakta tok hoba adagi maga yanaba ngangnar ko matamsida yanaba ma purakna bo honar ko matamsida changi ba potsi kari changi ha matamda unaba changi wari sanaba changi kihanna da ba changi kanaguma amagi influence na taba sugma mayam changi akoina sumpa matamda ngasai habi khriba akoi refugee mayam ma changa kanda madu kadai chakre kana hangnara iba adagi hujikna somda crisis thokpadagi illegal immigrants sing matang manipur sida changjalakpagi adagi aduna wathok oraiba masi manipur khaktagi natte masi issue si assam du yam chawna face to issue amkhakni adagi even United States of America du yam chawna kano labor issue sigi issue si election kari bane Trump se illegal immigrants ki issue da Maharashtra da Marathi gi magi kano sagatna ba honna ba akan ba khoi gi mogi kano amkhak illegal immigrants ne na loriba mogi Marathi gi potse mutki dore na kanna mogi kano na Shiv Sena na natragana ama na honarakna sagatliba chumba lamdam khutimakta chanarak pot amakha kanna section na lokhonarak pot sidai sida Manipur da di kamai togeda hotrong honna somdagi la akanda somda akhoi digi sidigi hanagi indigenous people di nataba aduga mayam ama changsil akanda aduga naron da even moi the MP oramba
ꯂꯥꯎꯄꯗ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟट ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ DCꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯗꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯟꯗꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯨꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯀꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯌꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌरिꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ NRC ꯃꯛ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ NRC ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ NRCꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯛꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯧꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯗꯦꯀꯣꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯅꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯟꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤga ꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯗꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯊꯗꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯚꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯁ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ 1830s ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯗꯧ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯄꯥꯏꯇꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯆꯥꯃꯤꯟ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯣꯟꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯊꯥꯗꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯖꯔꯝꯕꯗꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯖꯥꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯄꯥꯔꯤ ꯍꯦꯛꯇꯔ 35ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦल ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯧ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯦ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯇꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯇꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯧꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯁꯣꯝꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯗꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯍꯧꯖꯤक ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤनी अदगी हजिक मारगी ग्रुप ते थोलकनी तोान तोान जाति सिंगसिगी अखोई मणिपुर लेमिनरक्पा होय सिटीजन मक इंडिजिनस पीपल हाइदरगसु सिटीजन ओइना सही चामा अमा चनी अमा लेमिनरक्पा सिंगसे सिगी ओइबा अपुनमगी लेरंबक सिंगसे थुगाइरइबा पोट एलिमेंट सिंगसे हजिक मी सिंगसे लोइ खंगनरेबा
तौबदबु नोंमै सिंगदोल दुदगी कीबदगी तौरिबनेबा अदुगा अमना मसिदैसिदा सुगी पोची अखोइना फैयेना लौबु यादे मखोइ सु याम फैक्टर से केनोने सु हाइसे कमाय तौबे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से केनोना इंडिया गवर्नमेंट ना करीदमक्ता केनोगा तौनरिबनो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइसिदी नोंमै कापनरिबा एंटाइटीज अनिगी मरक्ता नोंमै कापनबा लेपकांदा सीज फायर हाइना तौरब मतुंगदा डायलॉग तौनबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौबनेबा अदु नतदना सीज फायर हाइबा पोटसि कांथोगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौदो ओइरगदी व्हाई नॉट मोइ सी नोंमै सिंदो लोकलगा मोइदो फजन ngaकपिरगा मखोइगी दमक्ता खुसा हाइनबा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग नि खंगदे मोइगी हजनबा मोइगी प्रोग्राम मैम रिहैब प्रोग्राम मैम सिबिबदी करी काइगेबा व्हाई अलाउइंग देम विद सोफिस्टिकेटेड वेपन मोइ करिगुंबा इनगोमेंट गी मागी वकलोंदा करिगुंबा खरा मोटिव खर लेब्रा को आई इंडिया की आर्मी असी याम चावख्रबा केनो मखकने अदुना मखोइना करिगुंबा अखोइगी सिदे लेरिबा इहौ तौरिबा रिबेलियन लेरिबा अखोइगी इहौ तौरिबा यावलोइसिंग हाइब तारे मोइ नमथनबा मोइ सिनबने हारगसु मोइ यावदसु इंडिया गवर्नमेंट गी सुक चावरसिना अदुम तौबा याइना मोइ कैदौबगी व्हाई दे हैव बीन इक्विप्ड स्वाइदने अइना लाइसे गवर्नमेंट सिगी मोटिव से इज इट बिकॉज अखोइगी अपुनमसिना मरम ओइरकांदा मोइगी मल्टीनेशनल कंपनी सिंगी अचौ अचौबा अखोइगी मोइगी विजन मैम अमा लेरिबा प्लान मैम अमा लेरिबा मणिपुर दगी कोई रेयर आर्ट मिनरल सिंसे लौथोकनबगीदा अखोइ पुन्न पुन्न थिमिनखिबा थाव लौनबो होनबदा तमिललोंदा अखोइ मैम पुन्न चलगा मैतैगिसु अदाइदा लेरंबा अदगी कबुइ सिनावगिसु रोंमैगिसु लोइन पुल्ल कांदा मदु यारोयेना अखोइ थिंगिबा अदुगुम्बा मैम अमा लेगिबना अपुनबगी सक्तनदुना मरम ओइरकांदा अचौ अचौबा कंपनी जुबिलेंट ऑयल कंपनी काजे चंग ngамदबगी पोट मैम लेरिबको सिंगमनबा अखोइ पुन्दनबा सीना मरम ओरगा अखोइ मैम से इंडिजिनस अखोइ लेरिबा इंडिजिनस पीपल सिंग अदगी प्लस सिटीजन सिंग सिगी सिंग से पुंजलन यादे ना तौरकांदा थमननबगी मोंग द मोइद खुलाई सिंग से इक्विप तौरगा मोइद पाइलगा थमबगी मोंग अमा फिल्म अमद उरे अदुना मणिपुर द इलेक्शन तौगे हाय तारगदी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से यामना होय मोइना तौरबनिना मोइना पाइरिबा पोतो मोइगी सीज फायर यावदबनिना मोइ पाइरिबा खुलाई द लौखत पिरो सीजफेयर यावदबन कैदोंनरुनी पाहल बिरोनो लौखत पिरो अदुगा मोइदा लेरिबा कादर सिंग मोइ लिसिंग अनिगा चनीदो अदु मोइ मनुंगसु होय ओजरसनु यावजरसनु रिहेबिलिटेशन फजना तौबिरो अदुगा मखोई ओइबा हिंगनबगी अखोगी नॉर्मल लाइफ ता हंजलनबा लंबी रोमदो इना सेंबिरो नतबिदा से कनो से होय को अखोगी हुजिक लेरिबा एनएसएन आईएम गी हाइसे एनएसएन आईएम गी तौनरी से एनएसएन आईएम गी आर्मी गी नुंती गी नुमै कापनरमे को एनएसएन आईएम गी लामी म्याम सिग्रबनेबा अदुगा इंडियन आर्मी दसु सिग्रबनेबा अदुगा सिगी पोचिदा अखोइदा थोहनिंगदबा थौदोक ह्यूमन राइट वायलेंस ओइनाम लोंगी थौदोक अखोइ हुजिबोक निंगसंग लेरिमनेबा को अदुना सिगुम मैम सि तौबदुदा मसिगी पोचिदा अखोइगी पीस टॉक अमा डील तौरगदी सीज फायर गुम तौनरगदी हाइना तौरग सीज फायर तौरब मतुंगदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दु लाखिबन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइदिसि कइगिनो पीस टॉक हाइदिसि कइगिनो हाइदि ऑपरेशन तौदबय दुदि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइवानेबा अना सीज फायर तौर मतुंग लाकांदा मोय पॉलिटिकल डायलॉग चतरग लेबवानेबा दैट इज ओके अदुमदि अदवाई एरिया दुदि लेजिटिमाइज होयेबको अदुगा अखोइगी लालहुबा अखोइगी से पीएलए बो हारसनु अदि यूएनएलएफ हारसनु मयाम से सिगी पोट से सिदैसिदसु मोइना करिगुंबा सीज फायर तौनरगा पॉलिटिकल डायलॉग तौर तारगदी अदुसु मखोइगी ओइबा कनो मखक्ता चथबदा इंडिया गी ओइबा लो ने याबा यादबा द कॉन्स्टिट्यूशन दि याव यावदबा मोइगी डिप्लोमेटिक पॉलिसी दा अदु माइना चथरकपदि ओइबिया चथरकपदि कैसु काइबा लेतेबा हाउएवर Grand Army the Numi Num Takaptaba, Pashada Karaga labor takes the lower labor, the Tikagi percentage low than the labor, development project Kudimakta to guide a lady and a lady Baduma group sing, German gi, a quiggy, German name, Amakak Lakibani, Maripuda, Pasha Tada Navagi, the development issue, Madu kidnap Tokibaduma group sing Duga. Command of suspension operation Tauraga Kulai Pile, Kulai Kamai Pile Tamino. Other than Pagaliba Kudai sing say. Kadargi, Kadargi, Tabak Amakakne, Hina ID, Logze, Kadargi, Habadi, a quite Tabakara Tauri, Kulai Pagatli, Adu Tauri, Highway Yanavagi Namakta, Adu Achumba, Kogi, Pisse, Hanjalak Navagi Taudangi, Amata, Lokatava, Taugatava,
लौखटकदबा थबक्तुदि लौखटतबा अदुगा मयामदना उत चाइदना मसिदैसिदा अखोय कै पीसफुल केनो पोर्टनब होनरी हाइबदु उटप यानबगी दमक्ता खुलाई मयाम अमा फगले हुजिकसु फगत केरदि नुक्तिगी फगत पंगमगनि मोइना कईनो मोइना लोइन खंगी कना कदाय दे करी कदाय दे हंदकी लांजिद कनाना खुलाई पाइरे करम ग्रुप न काय दे लेरे खुलाई पाइ ग्रुप न काय लेरे खुलाई न कदाय लो ले छे इंटेलिजेंस सोर्स तगी लोइन खंगेबा फानिंग मनुमिता लोइन फावंग मेबु हुजिक कईनो प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री से याम मिलिटराइज जोन ने कोई से अदुना स्वाई एरिया दनी अखोइना आइना खितंग थमजनिंग बसी कोई फारिबु खुलाइसिंगजुबुदि फागतपसिदि याम फै फागतलगा फजना निंथिजना केनो तबिबु मदु फागलिबु खुलाइसिंगदु अमुक सोयदना कोई मणिपुर से इरांग थोनगेना लुप पिछनबीबा मोगी सूगी कांगूदगा ट्रांसफर का तौसनबीबगी थबक तौरगदी मधुसु तौरकदब मानबगी कोई हाइजे तौने मधुसु तौबीगनु फारग फजना केनो तौबियो अदुदा खुलाई दु लोलमबीब मीसिंग मफम दु अनकपदा लेरबसिंग फारगा कनाना लोलमबीबनो करी लोलमबीबनो हाइबन चिंगबा मयाम मसु तौबम थोई खुलाई आंगता फारकांदा खुलाई दो मतोम ने थोप नते मीने पुरा थम्बनी थम्मी मी कनानो दिसु खंगगा मोइसु फानो होनगदबने आइबे वाफम ओके थैंक यू सो मच याम फजन थम्बिरे ओजाना अखोगी हुजिक तसेंगना हाइरकांदा अखोगी सुगी कदर सिंह हाइतरे मखोइजी मनिंग तो हल्लाकांदा लैरिबसे करिगिनो अचोबो क्वेश्चन इंडिया गवर्नमेंट की मोटिव से करिनो मखोइना सागतलिबो जान फजन थम्बी विजन जो मदु मंगफावना होनब मतमदा अखोगी लैरिबा अपुनबगी सक्तम जे थुगाइरकांदा यामना divisible mo halakan mache mche tan thugaiba aduga masida khulai ona sinaba yanaba sugi kangbusi masi makuji equip to holaga thamabra haibisi ge achogba wahangam thuklei yam phajaba point ma'am jana pukhatpi thank you so much ata ai report se infiltration ge problem si moida achogba challenge mo orabra kamen binda natraga huji akoi oja panihan su thambi ki ba khangna khangtinandra ba mabuk chen cheng dabsina to holibra kamain thambi ringa indiana khogi southeast asia da magi oiba kanoma extension towning bagi poche khoi len khange ek is asia kamai tawri haibagi odagi kaladan project pisa kya thadaki haimen singba odagi plus adani na kogi kanogi yangun gi du kanoma port ma magi kanoma am thamnagi leiba adu marak da chinese naga interference torktana moigi support semakpa summa mayam ama project mayam ama lebisdagi india gi geopolitics gi kanda moina khalam yai si agi speculation ni masi kanogi wani moina moigi कोई कलादान प्रोजेक्ट से माई पाक होनब मतमदा तुदा चीन स्टेट से फावर लाइमदो सिदा अराकान से लेरिबने अराकान की पोट का से मसीगी सिदा यागदर कायना खल्लकांदा खरा सिंपथी उत्प मानबगी पोट हम लई मसिदे सिदा लुरिबदी कनोना अखोइना इंडियाना सिगी वखन से लेबनिना इंडियाना इलीगल इमिग्रेंट्स सिदा याम कन्ना एक तौरकनी मोइसे एक तखारकनी हाइबगी पोट अमा यामना अखोइदा चिंगनबा मा फावी मरमदी हंदक कनोदा इलीगल इमिग्रेंट्स थोखिबा इंडिया की कनोम खक्तैना थेंगनजगिबदा रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार हायबा कोई एनी इलीगल इमिग्रेंट्स हाइदे रोहिंग्या हायबा पोट सिने अदगदी अदर्स रिफ्यूजीज सिंगसिदी इलीगल नत्ते मोदी लीगल नि हाइदोरिब्रा हाइबगी अखोइदा यामना चमुनब लei aduna Myanmaris sing अखोइगी Myanmar asingba keno sing du moi adum leirami hangi कोई अदुगा कुकी गिदी कमाई तगदे चिन गी ओइबा मोइगी कनो अमा लेबनिना सोमदा मोइगी से इंडिया की पॉलिसी नि मसाइ दि याम कन्ना अखोइना adum nainabade yam toine su nainarbo wafum mo khagina I understand torongane khange adu amana popular government gi matang du khoi handak si PR exchange tawnabagi matang si kano Rajya Sabha da move tawrabane move tawribu khatou se extension of PR in Manipur haibane aduna majority ni NDA na majority obanina masigi pot se extend tawba sima soidana मोइना ngамगिनी ने खल्ले बोर्ड हाउस द मेजॉरिटी ओबिना अदुबु लुरिबा मदि केनो ददि खोगी येनरक मतंदा एनिमेटेड सस्पेंशन जी यागदरा यारोद्रा डिसॉल्व तो हाइबगी आर्गुमेंट लाकदरा एमंग द एनडीए मर्कतगिसु कगिनो द एनडीए सिदा टीडीपी लेरिबा दगी जेडीयू लेरिबा मखोइगिसु मणिपुर द पेनिट्रेट तोरपं ngamnabagi मखोइगी चांस अमा लौनिंगा कनेबा मोगी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट अमा लौनिंगा कनेबा अदुगुमा लौनिंगा पुदुना मरम मोरकांदा खोइगी असेंबली से डिसॉल्व तो गिदरा हाइबगी अकीबसे
yam chong na lei hedi kai gino da pukalei ba mo kana sem kama resolution je extend taw na ba haina hairi aduna ni aina extend taw ni either animated suspension si da legadoribra natraga dissolve to gadoribra haiba ma animated suspension lei taragadi anytime thatruk sang do haiba wani within that manung da dum masi possible men form to dim yadabdi nate yai aduna Okay, sir, thank you so much.